hne umdon ubojok umdon barem poro ilong lang kumju bat ngaong kum taw nangilang mapilajit yang ba poro ki balong ki kortong hne kinio bali simenta lang bodon ka distrik begini simi kita kirai ki pangidon kam kumdo ban klan ya ka distrik ko jugi lembah KSU bat klem daklet ya ki isu ka ba ngilakan du por menshwa bat ngirang yang scam du menta oi sibon gijinge ka bangia denti haba biopet ya kan komnom ke cia inti ke distrik ke jungi nilai ke du kisnam arjanyo ke bus isu ya kisnam arjak mulai ke lain permit nilai kisnam arjak hanyo namata ke railway isu bat kumtar teter hanrei ke jingyat usnam ke KSU hapo jong ke not kasil distrik unit kan kius hapo na kapor bat sibun mut kisamna bawan berpetip syanga bat sangi boro bangidang kuat bakindon lang hata kelama ke bakinia ya trelang bat ke KSU hakisngi ki por banwan ni pedap kamkroi budget ini ki post assistant bat ki executive member bat lembah kini nila bat pedi syaka district bat syaka jelaru ba kumno kalau ke KSU haponan kasil district bat tre kata kamon sobha namantau pai pa jong kali ka dong katai yang KSU Pagkatang ay dito sa tri, na tagajibet yung biyan, jong katahan, matugari, besan beri, beberong kuway. But, kasawan ay kitkipok, ya kini ki sama, lalu Presiden, Secretary, Vice President, kiba, kamdang manu-manu, pada pun masa eki, kani kapatpau, ya kating siya api kinong yalam, api mengecekam, naba kating yalam nabi, mengecekam, pagkini sama, masyadiyat samay, berpindah semai, jadi dukat popular bertemai. Dalam KSU dengan so bagi berada di sebuah berikan ada kelepat berota, bagi sikit waktu yang sesi lebih, barang ketinggalan mengilang lebih, Islam berjit kita gue pakai perok berdalang apa eksekutif komiti, jauh kadang kasih hal berlembah lebih, kena ayat keting syakri, bahura, nampak dari batikan beri berokoi. Batang ni kita berkesat macam kalau keluar dari Muslim KSU, macam Muslim Upat, Pok, Kabri, Mutlak, boleh kulangi bro, polisi jago.